ya uchago kidogo amajina itagwo John Mugai ega nengotonya gicagi hanini na guku kirera uria gugitarie guku no America no ni gicagi uguo ega ndikimugeria uguo ni gicagi kia na America ndugu haikarago ne andu aria matakiri na mayo muno tondu kundu guothe andu matikihianaine ngimwagira oro uguo ngimwanagia maundu mothe matihianaine ni uchago igahitukira ha uchago ana ka video kanini tu ka uchago kana ka video ka uchago kama kiori ori ona gakoretwo gatari ni ka uchago ndira korora giugo nigetha tuhote kuya uchago wega akana uri ona andu maragithia na tumaguru na tugwito no mteja anatugui na kaka tugui agitembe huku uchago ni uchago pio huko uchago pio ndigane Gwitu kira uchago hanini gwikia maithani kwera nyumba uria cikiurirwo ku kuna mwena wa uchago kuna gicagi na vio tumwena wa uchago twegona gwe gicagi andu ni mahota kumira magithii kuruta mawira ukena na kupaka na upaki hau bara-ini guku gicagi gicagi pio na ndirakena gikia maitho hau iyo ni bara nene kuria ni ngari kiri bara nene ku ni gatogaca no guku tukiri gicagi-ini tugutonya hanini tuwe gicagi gicagi-ini kabisa ndati hanini wona gicagi hau wega thina mbere na wiroreri na muthina mbere na gusubscribe Nyumba Diaspora Television uria ngumurita marito makwa tagwo John Mugai mumemerekia wa Nyumba Diaspora Television angalia uchago huko watu wanakaa huko kama tu uchago ya kwetu huko hata kwetu saa ingine ni abadhari tarau ni basi githaka-ini biu na tuno maikaraga gutikundutai mathina makuo aturikana irio thio na mbere na gusubscribe nigetha video iria yothe twikiga igukorwo oro rimwe ugakimiirora na ugakomenti hau na ugashare guku ni gicagi kia biu turoera tukihithite mundu gikio muci wa mundu kimwanike muci ucio